हे व्हडले पार्क फाब्रिका जी सेंट लॉरेन्स चर्चाची फाब्रिका आदलो पॅरिश प्रिस्ट फादर रॉडनी फादर ब्रायन हेंच्यांनी खूब वागुला जेर्सू हा हिंगा बाकीच्यांनी कितकेच जाण आसतले दे वर्क टुवर्ड्स इट आनी हे पार्क आयज घडोवन येयल्ले आहा हे सायडीन इनकम्प्लीट आहा आनी हांव आतांच सांगतालो की थिंगासर फुटबॉल 7 असायड कितें तें करुया नाका म्हणून फुटबॉलाक आनी एक जागो दिया तुमी फाब्रिका शूड गिव द पीपल ऑफ शिंकेरीम वन मोर प्लेस एट द सायड आहा तुमचो जागो आनी ह्या जाग्यारूय आमी आनीक इक्विपमेंट घालया म्हाका दिसता इक्विपमेंट खूब आहा येवपाक जाय म्हणजे ह्या स्वातेचेर इट्स अ ब्युटिफूल प्लेस मोर पीपल कॅन कम एंड माय रिक्वेस्ट इज दॅट दीस पार्क शूड बी मेंटेन्ड केलें म्हणून जायना कितें वस्त केली जाल्यार तेका मेंटेन करपाक जाय तेका मनीस जाय सफाई करपाक थिंगासर आनी म्हाका दिसता ट्युरिस्ट खूब येतले हिंगा इंडियन ट्युरिस्ट जो तर तुमी एक मनीस बसयशात वी वील पे द मनी डोंट वरी अबाउट मनी सेक्युरिटी आमी दिता तुमकां रातची सेक्युरिटी दवरपाक नाजाल्यार कोणूच आनीक दुसरे मनीस येवन बसोंक हा रातचे सो वी वील पुट अ सेक्युरिटी and he put one person on job that anybody coming who is not from here, from our Kandolim village or from Goa, will charge them. Teka आमी पैसे घेवया तुमकां कितें दिसता घेवपाचे means some money which should come inside to maintain this park and more equipments तुमी जो तर टीव्हीर पयला आसतले इंक्लुडिंग स्केटिंग अ लॉट ऑफ बॉयज दे लव स्केटिंगाचो एक थिंगासर धाकटलो एरिया मार्क्ड फॉर स्केटिंग एंड रिमेनिंग एरिया वी कॅन पुट मोर डिफरंट टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन्स प्ले एरिया इवन फॉर एल्डरली पीपल लायक नॉट एल्डर्स लायक ग्रोन अप किड्स 13, 14, 15 years ओल्ड तेंकां पासून व्हडले स्लाइड्स येता ते घालूंक जाता जागो आहा. So all those equipments, whatever would be the cost, we will see them, we will display it over here. You give your suggestion. If it is yes, we will put them over here. And we'll make this park the most beautiful park in Goa. म्हणजे एदे व्हडले park with so many equipments is not there. हिंगा आता few equipments are put inside. And there are some exercise equipments. I think more are required. If you go international, in a underdeveloped country also, there are parks where there are gymnasiums, full-fledged gymnasium in the park. Full-fledged, which is also waterproof. Yeah, in Sri Lanka poila. Same is there in Malaysia. Same is there in Singapore. So people walk around and they do the exercise in the park only, boys and girls. Instead of going in a gym, air-conditioned gym, they can do it naturally outside. So that also we will put over here only because there is a lot of space. And for the other children, they love football. We will put football at the side with the permission of Fabrica if they give us. They said they will consider. Consider. Yeah. Clap maro master. I feel that the places which are of Comunidad should be put to use for the people, not building anything on them, but put to use for good things. आणि खूपशे जागे हा हिंगासर आमी कोमनिदादीचो जागो थिंगा कोण तरी खावंक सोदतालो तो कोणे हाडून बाब भायर लायले आमी मागीर काडले ते फाटल्या दिसांनी पोत्तून लायले दिसता हाडून पोत्तून लायले सो हे जागे जे आहा कोमनिदादीचे ते आमचे कोमनिदाद म्हणजे कम्युनिटी आणि आज जाणट्यांनी सांबाळून दवरलेले हे जागे आता कोण तरी येता आनी म्हणटा आमी काजी लायताले कोण म्हणटा आमी रोस काडटले आनी कोण म्हणटा आनी कितें करतले आनी दे सेल इट आउटसायड इट्स नॉट दॅट दे कीप इट फॉर देमसेल्फ दे सेल इट आउटसायड क्वायटली सो आय फील दॅट दीस प्लेसीस शूड बी पुट टू यूज फॉर द पीपल ऑफ दीस विलेज. And there are a lot of ideas with us. We will share it with you in the days to come.